Domaćinstvo Paunović u selu Brestovac kod Negotina gotovo ceo vek bavi se pčelarstvom. Snaja Aleksandra je međutim u dogovoru sa suprugom odlučila da dosadašnju korist od pčela, to jest proizvodnju meda, podigne na jedan viši nivo. Aleksandra Paunović, inače doktor specijalista urgentne medicine, prošle godine prošla je kurs Pčelarske akademije gde se upoznala sa apiterapijom, još jednim načinom kako da iskoristimo pčele i da pored toga što proizvode med, dodatno pomognu našem zdravlju. U dvorištu seoske kuće Paunovići su podigli prvu api komoru u ovom delu Srbije. Dakle, da krenemo od same definicije, apiterapija, to je u biti terapija, odnosno zaštita pčelinjim proizvodima i preparatima na bazi pčelinjih proizvoda. Ono što ubrajamo u pčelinje proizvode, to već svi znaju, mislim, većina ljudi zna, ali eto da ponovimo med koji je jedna od najhranjivijih, najtraženijih i u biti najpristupačnijih namirnica. Ono što kod meda i kod našeg naroda nekako nismo još našli njegovo pravo mesto, jeste da med uglavnom potražimo kad smo bolesni. Znači kad prehlađeni, kad temperatura, kad kašljemo, kijemo i tako dalje, daj med. Med u biti treba da bude, ima jedna odlična izreka, koristite med kao hranu, da ga ne bi koristili kao lek. Počev od meda, znači to je najrašireniji proizvod pčela, dakle onda imamo polen ili cvetni prah, zatim pergu, to je fermentisani cvetni polen, propolis kapi, odnosno propolis preparat koji je najjači prirodni antibiotik i pčelinji vosk. Sad ono o čemu se u zadnje vreme mnogo više priča, to je ta inhalacija vazduhom iz košnice i to je zaživelo u Srbiji, ima oko 10-ak, sad već možda i više tih api komora, praktički ovaj prostor koji ste ovde snimili i videli, to je api komora izgrađena od prirodnih materijala, uglavnom u drvetu, u prirodnom ambijentu, na pčelinjaku obično treba da bude i u biti to je prostor u kome su u zid komore ugrađene košnice. Što se tiče inhalacije vazduhom iz košnice, praktički inhalirate se svim onim što pčela radi. Znači, u periodu od aprila do septembra, za sve uzraste, mada deci do 3 godine se ipak ne preporučuje, po nekim iskustvima, može da traje ta inhalacija, u biti to je period kad pčela aktivno radi. Znači sve ono što pčela radi, skupljanje nektara, skupljanje cvetnog polena, skupljanje matične mleči, pčelinjeg voska i te perge, u biti inhalirate se sa svim tim. Znači to pre svega ima efekat na plućne bolesti, znači na bolesti disajnih organa, tu dolazi u obzir bronhijalna astma, bronhitisi, tonzilitisi, rinitisi, sinuzitisi i tako dalje i alergije. Ono u cijeloj priči što može malo da bude škatljivo, to je ta alergija na polen, gde imamo na inhalatorima i te filtere, specijalizovane filtere za polen, koji u biti sprečavaju da polen dođe u disajne puteve. Tako da je omogućeno i osobama koje su alergične na polen da mogu da se inhaliraju. Apikomora sanus, što na latinskom znači zdrav, pored inhalacije vazduhom iz pčelinjih košnica, nudi i ležanje na takozvanom pčelinjem krevetu, što, kako smo mogli da saznamo, veoma pogoduje osobama koje su iz različitih razloga pod svakodnevnim ili čestim stresom. Leži se do sat vremena na drvenom ležaju koji se nalazi tik iznad otvorenih košnica, u kojima žičana pregrada sprečava insekte da izađu, pa smo odlučili da probamo kakav je osjećaj. Benefit koji imate od cijele te priče jeste da, to je ono što sam ja pročitala i naučila i čitala te naučne radove, jeste da pčela proizvodi te dve vrste zvukova. Jedno je ovo brujanje koje čujete, koje može u početku da bude neprijatno dok se ne naviknete na njega, a drugo je frekvenca koju one proizvode treperenjem svojih krila, one praktički trepere 200 do 300 puta u sekundi krilima, gde proizvode određenu frekvencu koja naše uho ne registruje, ali ga registruje mozak. I smatra se, dokazali su da taj zvuk ima takav opuštajući efekat na ljudski mozak da ležanje sat vremena na košnicama je praktički kao 8 sati zdravog sna i preporučuje se ljudima koji su izloženi, danas je takav život, mislim tim burnout sindromima, profesionalnim izgaranjima, stres, nesanica, tako da u tim slučajevima pomaže. Pored inhalacije i pčelinjeg kreveta u ovoj maloj apiterapijskoj banji nudi se i terapija pčelinjim otrovom. Prevashodno se tu spominju reumatske bolesti, znači reumatoidni artritisi, kao i sva oboljenja kostiju i zglobova, gde vi u biti pčelicama koje postavljate na bolna mesta i plasirate ubod,
omogućavate taj analgetski, odnosno terapiju bola i smanjenje recimo tih nekih upalnih simptoma, odnosno svih tih situacija, tih upalnih koje se dešavaju u zglobu ili na kostima i mišićima. Tako da, eto, i terapija, naravno, u zadnje vreme mnogo se priča o terapiji u okviru multiple skleroze, to oboleli od multiple skleroze kako znaju, i terapija autizma. Mehanizam je još uvek dosta nerazjašnjen, najviše se time bave Rusi, pa zatim Rumuni koji su daleko od nas otišli u toj cijeloj priči, ali isto tako naši susjedi, naše komšije, uglavnom čini mi se da se više bave nego mi u Srbiji, ali eto, nikad nije kasno naravno, pa možemo i mi da krenemo u tu cijelu priču. Daleko od zagađenja i buke, pčele ovde imaju sve preduslove da marljivo prave med. Iz apikomore pogled puca pravo na pčelinjak, koji se nalazi pored ove drvene kućice, a iz kojeg se vadi med, dok se košnice ugrađene u samu apikomoru koriste isključivo za apiterapiju. Što se tiče meda, njegova lekovita svojstva su nadaleko poznata i to od davnina, a Aleksandra je odlučila da ga iskombinuje sa lekovitim biljem, pa su tako nastale razne medne mešavine sa različitim svojstvima i namenama. I onda smo najpre došli na ideju, eto, taj med za prostatu, pošto dosta farmaceutskih kuća, a i dosta tih kuća hrane koje se bave zdravom hranom, proizvodnjom zdrave hrane, prave te mešavine za upalu prostate kod muškaraca, tako da, eto, naš prvi preparat je taj Prostasanus, znači naziv naše kuće je Sanus, što bi značilo zdrav, apiterapija Sanus, pod tim nazivom se mi u biti, eto, sad vodimo. To je mešavina meda sa polenom, sa semenkama bundeve i sa mlečikom ili vrbovicom, znači svim tim travama, odnosno preparatima koji imaju uticaja na sve probleme vezane za upalu mokričnih puteva, znači za upalu mokričnih puteva kod žena, a za prostatu kod muškaraca. Nekako čini mi se da je to prva mešavina koju smo napravili. Zatim... Čega ima u ovoj lepoj roze? U ovoj lepoj roze to je med sa aronijom. Aronija je, čak u nekim radovima sam pročitala da je nazivaju super hranom. Aroniju. Aronija ima neverovatan benefit na imunitet organizma, ali prevashodno koristi se za anemiju, koristi se, odnosno slabokrvnost, ali ono što je dokazano jeste da ona sadrži neke antocijanine koji imaju uticaje na, odnosno daju se preventivno za karcinom debelog creva. Znači, jednostavno radovi su urađeni na tu temu, nazivajući super hranom. Zaista vam je sam naziv jasan i jasan je benefit aronije uopšte, jer aronija je široko rasprostranjena biljka i dosta ljudi se bavi proizvodnjom aronije. Mi imamo naše zasade koliko pokriva naše potrebe, tako da eto, onda smo došli na ideju, naravno, sve ono što mi imamo da pravimo te mešavine sa medom. Ovo ispred mene je kopriva. Znači, kopriva u medu, kopriva je isto biljka koja je dostupna svima, na svim prostorima, a koju ljudi ne koriste, ne iskorišćavaju je, da upotrebim taj izraz, ne iskorišćavaju je onoliko koliko bi trebali u ishrani. Zaista, mislim, mogu da se prave pite, čorbe i tako dalje, pa eto, došli smo i do meda sa koprivom, pre svega za slabokrvnost. Pre svega za slabokrvnost. Dokazano je da tamo gde zvanična medicina kod slabokrvnosti, naravno, zavisi od uzroka slabokrvnosti. Znači, ako ne postoji neki evidentan razlog za slabokrvnost, neki organski uzrok koji bi trebalo naravno rešiti, tu zaista, eto, moram da spomenem da medicina je na prvom mestu, zaista, onda sve ovo što može da potpomogne medicini, a to je kopriva. Znači, za slabokrvnost kopriva. Zatim, ovde imamo kurkumu. Kurkuma je isto jedna od lekovitih biljaka koja se koristi za sve i svašta. Evo, mogu da spomenem sve ove biljke koje su ovde navedene, one se koriste za podizanje imuniteta, pre svega za podizanje imuniteta. Kurkuma je biljka koja, eto, mogu da kažem da je ispitano, dokazano kod korisnika da ima uticaja na mršavljenje. Znači, 4 kašike kurkume u pola kile meda, to je jedan od recepata, svako jutro kašičica kurkume za 3 do 4 nedelje čak, eto, može da dovede do smanjenja tjelesne težine za 3 do 5 kilograma.
praktički moramo da nije probamo. nekako brzinski. Da. Ovde ima preparat, to je nešto novo što sam čitala pa sam došla na ideju, eto, pošto sam i ja u tim godinama gde, pogotovo žene, zbog hormonalnog disbalansa u menopauzi imaju problem sa kostima, odnosno problem sa kalcijumom. Praktički ulazimo u tu neku priču o osteoporozi, gde zaista imate i na zvaničnim sajtovima i medicinari podržavaju tu priču da med sa semenkama, mešavinom semenke, a tu dolazi u obzir lan, susam, bundeva i tako dalje, suncokret, to su četiri vrste semenja koje, eto, ja sam izmešala u medu, prosto za svoje neke potrebe, ali eto, i ta priča stoji. Med, pored svih svojih kvaliteta, ima još jedan veoma važan, nema rok trajanja. Pored meda u pčelinje proizvode spadaju propolis, polen, perga, pčelinji vosak i matična mleč. Pčela živi svega 45 dana, ali za to vreme ona vredno radi i stvara, pre svega za svoju pčelinju zajednicu, a onda i za sve nas. Na mnogo čemu bismo trebali da zahvalimo pčelama, jer uživamo u njihovom proizvodu otkad je čoveka i veka, a ovo je još jedan način da prigrlimo dobrobiti koje nam ovaj mali insekt nudi.